dong tanyong mangat be ragu. Nya linto nya hai dengku putra kerja. Nya nak he fikir. Sebab punya dengku linto dan kerja tepu. Nya dah buah buat tepu patah berapa? Tak janda dia tanya ulu payah rubuh pun baku sampai dia masa. Yang kerja hai dengku angin di laut jiput sik kencang. Angin selatan jiput sik tegang. Bek leh dah perkahwin tengok kamu dah mah beban. Kadang bang daddy yang tampan bo kerja. Bek anda you bla bro umpang-umpang mesti nu bawang kadang hai you kira. Oh hotel ro wet pak jalan. Padah neraka rukuk jak minda. Nyo darah baru hayu hanaban. Kerja di goknya baru mau sakit wahai saudara. Memacam kutuk merek pakaian. Gaji per bulan Arab 5 juta. Man menyabang dedi kerja tempe pan. Nyo hana di padah neneknya dua. Aji ni jawab wahai abisan. Bek tak gai pimplan ni bala haba. Kam ramah fikir bang dedi. Gimana bagah? Mana dong pisang? Taja ulampuh teakoh pisang. Tame umatang tabuh lamraga. Kebah kerja pun ya tentang. Nebikir banyak meglang kena kamu bah. Segalam gemu kawin bang dedi yang tampan kali kesipan peng menar 2 juta mana dia. Gok nyan fikir capli ngem bawang dak bereh lompang gok nyan kira. Kan cuma sanggup do bereh lompang truk pak motor kijang gebdo gadi eka. Alhamdulillah. Anyo ni pegah darah baru cantik hanaban. Ite di gok nyan dia Aceh Utara kenya. Macam gesuk merek pakaian gaji per bulan Arab 5 juta kenya. Dak bang dedi nyo lebih hayolong wahai abisan. Pengusaha di goknya ni di bandar. Betul. Nyo si dua ke pakai merek Thailand Bandung pakaian ke dua si dua. Nyo jium buka apa dedi? Nyo jium mata ke dua di Batam. Tok ba ilu dalam hana payah halungnya cerita. Betul. Yang kejut lepah grong-grong langsung lung kutu. Lepah bayu na simpang elak. Anyo kang kalih ni tanjang bak kamu wahai otengku. Sigra laju lung jawab wahai bapak. Jino lung balik tanjang bak tengku. Yang DEK yang wajah ayu eje dimasak. Nya nak apa lagi bang? Kepuat teman bang dedi ganteng lepeng lam saku. Kadang di ayu gaduh bak jak-jak. Hotel ro gaduh buh gencu ka putih taku bagi buh budak. Cok Honda saboh ngan si mulu upan telaku jak pajah rujak. Gua bang dedi kejak bak dapu dalam kana bu punoh dijak. Teman mesti nyan curak ngan tingkah lakunya bang dedi ke pegah balong ke semadu lain bicara lebih laga. Benar. Wajib jawab wahai edengku pek sikret tapu haba ni pusak. Kibai gue kaya kan ramah datang. Benar tu. Anu den muen dalam belang. Anu bang muen lampaya. Ke soal magun bek ragun wahai abisan. Ahli masakan nyo dalam desa. Mabere mana di ke? Ke doh dagun gule boh pisang. Mangat gerendang boh jengkol muda. Nya munya gecrah boh pi dengan boh gantang. Bi tang nyum kuah di rusak. Pulau muranyan hai tuan bisan. Nah